Kamaulang World Sport Club menta kenti kan sedang biang yak lempung gilek kai kabahia bah kabelatip kum ke 17 Maulang World Football Invitation Tournament arhaja apsau apo kamadan Roval Lingdo Stadium Maulang World Southwest Khas Hills District kakus nam hagani kelempung gilek kai kan long barok kat arlak kata pralak kabajam bat saulak kabawan baar namar kata nakaliang uba kulan Lingdo Secretary Jong Football Committee Maulang World Sport Club ula pentep bagi kenhun kibanwan yakun hak kan riu tering unai weng arhaja apsau kan long hapadeng ke Benres Football Club bat ka MLP Football Team Shushu lingba kanik lakat pat ikipat ba nakaleng kishnang kiba iit panpet ya ke jingila kai football bakin wan saki ya kani kelempung ba itenan kakni por pamta nakaliang jongi kumki nopunya joka Maulang World Sport Club hak keteng joka tournament committee nyon petip pajba ba ingin sasdang biang ya ka Maulang World Invitation Football Tournament jong news name arjar arkosau bat ki tim ya ka ba nakaliang jongi ngila khot kilong na ka Benres FC ke MLP FC ke Erngiu FC Nongbri FC Ribhoy United FC Selajong FC Rumbai Combine FC bat ka Maulai FC tina mata kani ka tournament nakaliang jongi ngi penile tang namta ka quarter final bat kisdang kani ka tournament haka khatnreu tarik November arjar pusau hangni hamadan saisnat hangni ha madan saisnat Maulang World ya kaba latip keteng uta kum ka Roval Lingdo Stadium saisnat Maulang World bat ka prize na peta kani ka tournament ya kaba ngi ai kalong ba bajop yo pralak bat ubarem yo saulak te kidon ki kusnam na menta ki individual ya kaba kum ki best player ki top scorer bat ki best goalkeeper pat na kaliang jongi ki petip pajba namta kani pat ki khot ngi werro namta jongpi ki pajba na jan pat na sa jengai ba pinuan ya kaban ya kaban pen showshit namta kani ke jingil kai ya kaba ki tim ki bahe ya kaba ngila yo mata kila long ki tim ki bakhan bha ya kaba nakaliang jongka Benres lesi kala petip changi ba kelawan ra ki player na tu Kolkata ya kaba ngila confirm ki ba ngisa bet namta kita ki player tikiwi ru ki player jongka ISL ru kinwan ya kaban wan kani ka jaka namta panwan ya lekai ni ka badan ti namta kani ka jingel lekai nakaliang jongi kum kinong penyat ngila penbet ba ka baikrong jong numpet kai wei numpet kai kalong bang sim hispa tangka bat hakate ka kani ka tournament ngin penlek ru kilu kedro namta man laka kim bat ya ki jingtip ki ba khamnya ngin sa iPad sahadin ti kumta sa sisen pat nakaliang jongi kum ka Maulang World Sport Club lomba ka tournament committee ikot ngi WRP ki pajba sa sisen ba pinwan ya kaban saki namta kani ka football ka bahe hapo kani ka jaka jongi hani ha Maulang World mo korwat bat kum juro le si ka tournament ka bahe ba hapo kari kasi jantia